misleći na decu, na ta stvorenja koja nas podsjećaju u svakom slučaju na čednost, na bezazlenost, na dobrotu. Međutim, kako to onda da i od takvih bića, od takvih malih ljudi, čednih i dobrih, kad izrastaju ljudi koji prave razna zlodela? Da li su to geni u pitanju, da li spoljašnji uticaj? Šta zapravo pothranjuje zlo u čoveku? No, svakako da tu ima uticaja i značaja i što rekao ste i nasleđe, geni, onda okolnosti života i u porodici najprije, pa onda u društvu. Ali u krajnjoj liniji ipak je to zavisi od svakog čovjeka, pojedinca. Svaki se zbog slobode koju imamo, a sloboda ona znači da možemo postupati onako kako Bog želi, zbog čega nas je On i stvorio kao ljudi, dostojni toga imena, a možemo i suprotno. Tu je. Ono što kaže jedan naš filozof Božo Knežević, da je čovjek biće koje može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se zastidi. To je u stvari ona riječ i Hristova. Šta vrijedi čovjeku da sav sve da dobije, a dušu svoju izgubi? Ili kakvu će cenu dobiti čovjek ako da dušu svoju? Šta će moći da nam donesti dušu? O tome se radi. Da čovjek bude svjestan da jedan put živi i da taj život upotrebi na najbolji način, onako zbog što nas je Bog i stvorio. A On nas je stvorio, eto to, da učestvujemo u blaženstvu neprolaznog života u carstvu njegovom. Međutim, ipak se čini vaša svetosti da je nekako put do greha lakši, jednostavniji, a put do vrline teži. Crkva nas uči da postoji uski i široki put. Da, to je ono što nas Hristos pominje, da je put tesan i uzak i malo njih kojim idu. A kako je širok put koji vodi u propast i mnogi ga nalaze. I sad da li ćemo jednim ili drugim, to zavisi od nas. Što se tiče toga što nam je lakše ovakvi kakvi smo, da ide put greha i taj široki put nego onaj uski, jedan nam je čovjek, mislim, pametan, mi sve to donekle objasnio. Ako čovjek ide uz brdo, on ne može bez znoja i truda, jer mora protiv zemlje teže. A ako bude na nekoj litici, pa se otisne, ili na klovu pa se otisne, ne treba ništa da radi, pa da pada, ali da propadne. Kakva je korist čovjeku što nije sve bilo lako, a na kraju propast. A šta znači to ako su bile teškoće, a mi učili ono što smo i trebali, što se nećemo pokajati nikoda, o tome se radi. Dakle, put dobru je težak i Hristos nas na to pominje. Ko će ide za mnom, neko uzme krst koji ide za mnom. To je spremnost da idući za Hristom budemo u teškoćama, ali koje završavaju carstvom nebeskim i blaženstvom toga carstva.